Ngibingelele-ke kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke nangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke elike kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphothele zendaba-ke ongawenza njengoba ukuthi-ke ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana kuthi-ke sekuvele-ke umlisa-ke laphana-ke wafike wadedela-ke ibhomu-ke laphana-ke ebika enye-ke indaba-ke ebingakaziwa-ke laphana-ke ngokuxabana-ke kwelaphana-ke kwamalunga-ke e-MK-ke laphana-ke waveza-ke okuningi-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami-ke nje phela into nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uzwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngicela kulapha masizwele-ke ividiyo-ke ungene ema-comment section futhi uvulo lakho ukuthi na ucabangani-ke ngalokhu kusho-ke yike lo-ke lo mlisa lo ubhala ema-comment section ucabangani usicindezele ibhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe-ke ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Zethempo kanesihlaza ngazi laphaya kawathi bani enjalo 35 bathi lapha eMsunduzi hayi gobe bathi ingane zikaNxamalala eXabene sihlokene phakathi ngazi bathi bani kapakapa into enjalo nje kunenkosazana ngazi bathi makapakapa into enjalo ayi thiwo thubofu ithi ngeke balande wabani isho bani ngazi kodwa ke kunohlehle enjalo nje ngazi insizwa ngathi kunohle phakathi thiwa ithini saze ground la bazolandwa ngoba sekufanele baba amakhansela phinde nakamhlolo ngeke thangazi abaqhatha ubani kodwa kuno J phakathi igama into enjalo azi J into enjalo nje thi uyena ushaw 5 but phinde nakamhlolo ngasi-ke obani kuthiwa ngazi sihluthi into enjalo kuthiwa ibona laba babekade besihlukumeza ekhaya elidala namanje basaqhubeka ngeke kuphinde nakamhlolo hayi politiki into yamaxhuku lento